Ndio bairo ngulire buli. Nkakozesere kuli mmotoka. Okazi. Ngazikueleza. Ngazikueleza. Zimanyezo zikagenda nka. Ngazikuteka mmotoka aho agati na agati. Zikaba 12. 14. Kijazimu. Okay, tukupatangira natekanize kibonuomu. Hakitara TV ya Mabara Julius Muhendo musajje mulicho mwe haba moli. Mbano muhinda kati kabahinda Jeni. Our viewers abahinda Jeni. Nalungi kateko nalungi. Owakasuwayiri. Kale. Oburungi babukuroro omusajja kulya nnyo kandi ndabwo. Jene wabugotiye wenkaita. Oburungi bawe bukuroro akulya nnyo oburungi bawe tibukunga. Jenlini wabugotiye wenkaito a Central Market ya level ya 2. By the way ndi atina level ya 3. Abeli wabugotiye wenkaita fokere werumo. Duhanga nukwatukurako. Erwangani kwatukaniza batyo. Era congratulations to me. I'm now a real CEO. Itinkeli CEO we hati nyoka nkugambira kino. Hatukura Jeni. Aruha abantu era nyo nukukura ro musi unyagambira kibunya mugaba itunakaika. Oina bayisi abantu boba mu amazima bayini bakusika busika bayina kugale inyuma. Yego. Ara abantu boba nabo Jeni. Okike norura niba kuinspiringa kubaho kiyokora kweyongeraho. Badara abantu butuba nabatayine kiba kuinspiringaho. Kengere. Kuinspiringa maybe kuhindura abakazi kwa basajja kugenda kuchakara kunyuma kutamira. Kule engoizo kuzungira mu kwankano yandatu nekyo kweyongeraho. Hati nyo Jeni tubaire nayo myaka 3 myaka ina nindo totako yongera inkugamba nanka yuna era muntu tugende bakugiye inkumba wala inkuba hali kutwara bagama kumpe kiogere kyo kunyiha kuna kiogere kyo kunabya ebisani byo kutaba nabanyoni aba okengere dere kiogere kyo kyenkura kora nanyi nakyo Jeni ego niko ina kuba itwena tubantu eyongeraho hati nyowe mu myaka nkesatu enyuma kale nka 3 nkaba untaino na kintu kyange kiri mabaraga mali bari shazi no sakubara kinu nakiri kyo byona biri mabaragange so ati buli mwaka gwona ati gutukura maka guno yo bazirento maka guno urugira level yo kuhimbe bisaho ogarukire mu karumu kawo kabisa no mukachakala anti ugamba ndugira hobo ngwizira ndugira Jeni wabugotiye buli meni muyamba mugongo ata upgrading yinkozere mbu alengere inkole ya level ya 2 hana nambali inkole ya level ya 2 njako wani sinika kachakala ni mtembea group gubu wange ege level na yeye ndiye kachakala ndi ati nkurura na business oyongere mo baga okengere buli mwaka gwona baho kitu kyo kweyongeraho Baona abanywana bakuinspire mwaka gohoire nkongeraho capital ya hansege mwaka gohoire nkongera capital ya hanseze ebigagale bikiebe then nguno mwaka gohoire ngutandika nyongere room ne bag hato kikengere ni kwa abantu kandi tusabire kurunga tusabira kurunga nayo ja kufuna kandi mtabitika mune itima ne iko ati nyondura abantu akona matika mene iko tirinya bali tibali ni bo brother ba Ruhanga ne bintu Ruhanga buli muntu ine migisa ye kandi wangenda tenyenge kwenda kuba nyowe tikikusoboka okengere so ebintu nuko bitobiri mutu egombeni mutusabira gabo na yenye muje mujja kufuna mpora mutusabire neza kasoke musabire kaswahili nkateyire muko neza kasoke naziki abuzire nkiazitere mu business baitu buloka bobairo sibere isoke mbuli maisibire notless eliminyire muje notless boy notless baitu no borosi garoti mali kunyoma murungi asigara okenge ni mugaswara tabukubanga mbiro murungi asigara murungi otabera marara ndi murungi kaswahili ko kalimu umuntu wewe kabakengu munyazinga ndeka muzimbali bati ko kalimu akiri nkusinga ko kalata sibire baitu lisale isoke ngwa guno mtutu nzakusara isuke Julius mali guno mutego gutagukoto mulingo no gwa babate kukababatara mumkago era muongo gwenyini era guno mpira gwa link baba nyankurire banyumire busoke babusazirire batintinga abanyanko mwana bagiye mtu yabataite anyo jini wa msalisi kitimu kunyirukana mugize kumyanga saine mna baitu nanka hati nanka black sugar we kadan black sugar omutingwa utigushana mukogwa black sugar era mali baka na kamera ya siba aka asiba jware biwigi ngamba kwaneza sebeno tulesi gendo yo murole asibeno tulesi umutogwa yigonyene kandi anyumire nkora nanyumise bisoke kusinga sazire so kali
By the way mbenyira kwa abantu muleke kuna banzo ndio kuramuka abantu barole mwebale kunanka ni style zempali nizo zinzenjwa ile kiro kinasho ngozere ayetegere ayetegere kurungi musa kuntegurura mwebale kujja nyejo kusaba omuka mwebale kujja kusaba tubegemba Julius tugeze kusaba baitu omuko kabateka mwamba Jose ngabatamanyire ngabatamanyire ni gamba zimba njokaige chachi ngimanyire ya hali ngamangime wetu konte ege chachi eriya kuli hakisaha kusomero busisi ene ya haho eriya bakatulike gira ene ya bakatulike ati nyo manyire gyo ndabamuno no gendanka ngarabaho ningena 40 mu trip ege ya bakatuliki ngarabano nyiraboga nawo ningena mu mpira tinoko mpira gutaho aha mpira isazi ni bitakunwe ati nyiraboga but ijo mwizirege kumobya tugezeke twasaba tochene meyo mibi abatatu doneza twabasindikire sara kubuliki mukyasirira ati kakugambire kino ati ito obumba hano nimbagamba itwe tuboka isara z'abanyina baitu nzituroho iyo majiya saa 7 asabye kimu mtamani waeka namtika musara era mbani mu muroga mumanye mmoya aratabyami wa yiwe obana usindike logo lya usindike mbra kwali jako tubira nyuti kugambire geje tuulege nyina waitu akakuliza mu kanisa mudini nu ato okurwa kali tubairege niwe mukuru wo mugongo mali ku muntu wiwe ni mukuru wo mugongo mukazi wa amani mudini ati ngoro aruga Julius aruga tauni nyo hano andali nyazaliri wa tauni hano tulibakola si tugikuliremu tugiguziremu amaploti tugiguvuga mama motoka okengere tugikora mu business iyo no kyali mulebyo iyo njagambi nyota wakola si mweto manyiro hali kigana bano rakola si yonyi ite cyuma nturaga mukola si ntulinguza yoga tu nyo kagamba abantu nkagamba abantu ntari nyo uno bukufasa hazina mulingo ntaka umbekere kurungo muwange kuwayo kurunge mu makagamba mwakunzika osana kurubata nebigere ukajya gombora kunzika bera mbaji yase ayina inywe rugako hali tugenzerege hatu inakunu amararo gaitu hali gali hagogora amanye bisisa gombora ukungukiraho mujoyinyi hakasoza site wonyine site na iwe mujoyinyi Julius wamani atara wajo aro bano warugire mukiyaro baje basanga mtawuni buri atata kutuvimbiraho tawuni mugitusangiremo kandi mujage tulekamo mugitusangiremo nyawe baitu jo mukusaba nkugulirege muhogo kurugana ngisho ufege mama ya yeriyo mama mugambire mnyumizenge riba bezige mihogo ibona agentera pressure ko nagi mutu wali ngo nagi muhereza nyo mbere miziro oburo nyinyi ndakara atakane mihogo giyo tisagisara za obutira bukwa butira gimuha gitumira togire woksa yaye kunura mihogo nginene njamwe bitakule mihogo njaginene nabage bitakule mihogo bige bitakule na mihogo yi ha obure vrani yamaya tugulira obwenju atuzi ko bwenju oyo mbubiri aish kugamete yokonize mba Julius kandi kula liyemere eri town batko ali bitoke iyo ali yona obutunda ali avocado babenze bangulige ne avocado nankare baro ndozekiri njabege ko mugaiga okay ngure bintu Julius Jeso otamugaiga wa mani iyi tukiali obusendo rakimo obusendo bwabo ina bufu Julius niwe wongana natugulira ngizenye akatoro kangenya mama Jose muguli kitoke mwakinyi hao bagomero tiba kitoke bakinyiro abano mugaiga direct aikirege ya chulera okenge bana nyamba gambye bagamba baleke Julius muntu mwamani utoka tuli hanu bisati no atika nkugambire aromo bakistole bodaga nyimya jagikeka misaba aba batu kandi tugezige mba Julius bagama abakazi bayimuki Julius abageta ina mukazi abakazi abasikibe kole ubetereze boje tugezige mba Julius bana nyamba horuga abasikibe tereze mbanye yibo bana nyamba gambire nitugena mba Julius mukosapa bana bine abe family jikebe na kurura mukazi wawe mwani bagama mukazi wa yaye ayimira alibaona mukazi bali no mukazi akwemera bagamba abakazi be family bayimuke abakazi be family bayimukirege baiti Julius baligawa Julius akwemuka taro abisikimo tereze Julius mugene kandi mwaba kumwenda machura mubeni kiba Julius atamachura mawe atamachura wena ineki mamizi boy baiti ninyoba singa kwesiga mufamily mukago Julius umwesige hati nyoka nkugambire hati aroho level ituika
mu family otare ebintu bitakuruba okenge iyo Jesse wamani mwa but ataro decision ebaina ku making ataro okengere Julius mwe hagwe ita aba mutu kale mwane ne family yote katulile mwe yetu ya munengana bari family bari jeni side ya tata watu gibaza muno ndakesa abo tobonye ibaye Jesse kimanya tingira na okunzika kiganda kiganda anti ujiketi bakuzika mama wabo bakuzika ngira mwaradi wao kandi byona nikyoke kyonga kandi obuzibu ati nkabakazi nya advantage emwe ati kasabe kumbanso weba tinembaga intakafuire nyo bazike mu musajja wanga boko nyoma iti bakunzika yo mukago kankibalize no media nyoma iti bakunzika yo akiri kanja kolere nanga okora bujumburoko bazika nanga irimba otima yo bakora bata obanje bazena nankono kwambiri kinu okura bazena bwana wala ayombekere mama mia bakuzika ba bagamba mubaruru byati tibekiriza ati kandi bati barakutekanka bakuzika bujumbura na cathedral ndi branding ngota bakuzika bujumbura cathedral ati irara ijwere musigazi aro musigazi ijwere yafuire akaba akaruga bwoko kukakomero yajya kuno kuswe yakukunke byokora bintu bigareja ati yaswera yo mukazi ato baswera mukazi ijwera atafu omukasaija abaka bagenzere gukora manyanka yafu hati omujumisi bakamuzika mwabo mukazi cyale ngira katekeza nyagamba abakowe haki bakaba benanka bomutima murungi bakiza umusoje bamuzika ati bagamba transporting omurambo gutwara ku miro choka baba mwaba bayikiriza baba batana kizi ati bakuzereki era bamuzika mwabo mukazi nyokura jiri simgamina ngana ndora nyokugabutana abamanye bamanyire banka bomwaitoko abakusinga bamanyire ba mukyaro nyo amazima mpora nyine kufati kutewa kuna ngati kuligira buyi banyo manye media ya hure video nye video ne akire eribate nyokura bujumbura mbakatuliki nyo wanyinda edini yangege nyompa nyina banzika nanga abazika abafaza nayo ohagambire na bantu abukiba bazikaho iyo bakuzika onko wankata inaho genda bakuzika yaramango akiri nyonga amiji yaramango manyire nibiyebi yaramango kula mochari no bakuzika obujumbura wa cathedral bakuzika onko ha bakuzika yo nyoba ja kunzika yo baita mpaka nyonja kula mjakoza na bwana bafaza bazika akinyo bantu dini ya botike banenyekiza kuba usigala muchachi bazika onjagenda bani niweke ningani ngire simule chachi mpaka myaka yange mweri nebirwayo okuba no ndaba kuzika habo kubo buziroho kuzika kwa akura no kwendo nyoti nyenda kuzika mwaitu anambalinza ati nyendera kim tinyenda just habo mukaso akwaje semenye family radio wange tinyenda kuzika mwaitu tinyenda nyinyi na no kimanyiro ina kukura tata ora yakusobeizo be kintu cyo muganyire kwa nyoti bazakuzika mwaitu no bunkufa bwire mju yasi akire muri amugonge bagunaga omukisara kugenda tibazakuzika mwaitu tibasobora ekyo nyo ngagamba nkibaza mu media na nkibaza na mamunga kimanyire nyoti bazakuzika akiba naga akire mukwataga mu nyoki akiba nyoki ankaba yindi musonga ki tibazakuzika mwaitu ati tibazakuzika mwaitu sakuzika mfamily tine kiyampa ili bakama mazika yabo izonga ati kuzika ni bazika bwaki ni abakima bani mazika mwaitu ndio baba muzaraga ukimanya nanga okatasi hai nwana haidi bazangu nzinga mwidi hati kanuna mumbekere no kumbeka mama ngakamuka kiganda no kiganda baitira nyo hai ndi bakunzika mukago mwaitu mukago tibasaka kunzika mwaitu nyo mwaitu bakunzika mwaitu nyo kwa baitu kandi nyonja kura nyairimba amazima nyo njya kukora ndi mukora na nyonga yakora nyonga no ndagura ka plot bagama bata ka plot katito kati no baranzi atana njya kura nyonja kura ka plot kitiro kiyange Nkisana ngakurama mundeke nyama zimagali utaligamba muri family bana issues zayo bati nyoka lembu hikire ntena pain uburumi nyina bonko omuntu banyonko obuhikire kanyojeni mbatanka kire tinyina mumugu wakandi mbatatu tagagakoro mpaka nyina newe tebe bigambo nyo busaya kati kamuge bigambo omwana obwakura alensobizo obuzabo mwabu niwe na ichwera mnyonka kura bwini nyoti nkeli mwana muto ugamba mbo nkeli mwana muto nyonka ichwera mu oiro kikusigikira nabo kikusigikira aro kukora ukaba mugaye
Mayiga omulambo gw'abagaiga bagurwanira nyowe obugaiga bwange ko mulambo omusajja omugaiga Masaka bakagenda n'omukooti nati bakamuzika kooti ekacwamu anyowe bakamuzika nyono mndagega ala sente zange no bunkufa mukago tibakozika mwaitu ate bukujja kuba wekoleire oyo osaba mu kama oswera ofuna omusajja akenge era nja mufuna nnyo kanye no bakontera mutaseera tugibagana ofumba iwe no omuntu akusakuliye mutaseera yange nadi wange nkumu anyota akola tisakuba no mutima gubinka abana osanga asowera ko isata muberero nakola kinamuyima nyo wange nkumuha emikise rugamba zaire kwaka kuzara emikise rugamba zaire abana nyo boko bane muzaire atako esente obibye kusoma muhe baitu Mr. yo aroha muhe mutamere kitima kibye kengere byansi aromisa abakaza bayi yera diwange bamba nyene jasimba bogamba kasente bambi tikasoboka bamba mpata diwange ramwenda muno yo jasimba ante kirunyino muri organizinga nkaise dadi wange we mwenda dadi wange ampa kandi dadi wange ne wabaina akolera misuza baharaboko na ijaga dadi wange ne wabwe muntu nagama jene akatoroka nkako dadi wange bambe enda ambere roje simeke family yenyu niyo ntenda jese medadu ngeni wenyenda muntu ogo atikanga ikino aroho misa abaisiki ababa ni mitima nkaruro mu isiki akabata koragana na ise ya mwime bintu akabimwima bari kwani kibi akabimwima akabimwima mama okura ikana tugaba obolifuna musijja mugayiga itwe kabaze tujja kwikara yaje yapangiso musajja ondi aije nuwabe nka ise mu intemo ya ise ekiyakozere yakaba na family yo musajja bata family ya kunu maise batakoragana ekiyakozere aka ebintu bibamuleteye bino baleta sukali manya biki akabikwata n'obugenyi butakahoire yabigabira abantu babaye bayizira byona ono musika bayino mutima kwa kintu kibyo kuro amuzaire omuha atakwa atidi ngo muhaija kumpana emigiso kada diwange no muheye 5 akuhemigiseri baitu kandi nanka ore mama atida ngeri nyenda mama wange tasaku ngana dedonga tasaku ngana percentage akoma mama wange wabo nawe nanyo muno kada dedonga bambe muenda we kale na wabe ironko muzaire akataka soboyi bali kandi mama wange we mami ejikwa ugwa kyali kilozi naye we akuberiro ikaire nawe Manya dadi wange raisa yuti onawagira smartphone kimana ajja kundoa nyonko enda mwana dadi wange ile ombe family yawe egyo tingoragana ate aba kuna gamu hara wange ngu haka gamu hara wange ngu akuzire mwana wange akuzire dadi wange mwene okana mbaine na sale bed nkola na mama wange binampa ne emiti aronka nanka ati aronka tata wa muzini omuhanu muhoyi muhanu by the way omanyire abuko atemire nagamba muhara wange ngunu mali nyera kwa dadi wange ne wakanywa kenga kana abaze bali yange muhara wange ngunu mumorozere muhara wange okengere chali anti baba proud bekani beyundiza mabana bandi ni baba kala kuro muzaire akusaka bata kwaile mbwetago batasoboire embe kana abaze mta blaming ngaro ko muzaire bamusetingire okibe family zenu ziroga maybe mukasona muzungutro bwongo natakuwa na fees choka yabaiki yabaina sente choka nyokorora kyonga kandi ate abakazi ate mukazi orogoto musajja ntatalolera bana ngabukwa akabazara mu mukazi ondi nyoba abakazi bakwa bayina ikimeri kwinga nawo kanyonga sana kimuda diwange photocopy ngo okakuroge abakazi timameke byo kusakurugo musajja ngata atolera abana babo mukaba nyande benyamurogere na hivi nyonkoroge ngata barulira love bagirye nyo mundekese nyoko ngabe Julius kankusekese ekitese akora siya mukama antisa kana bana mumusajja kwa au tukwauka abakona abana bawo atika ngambi Jose kora buli mwine kiyayenda amanyabo wake nyoje yasinyalinyika ilo no mwana omusajja wiki 2 choka nkega tokunyongera abana bamusajja omwana omusigine wakuse kisikiro mwana ngero mukulize mu Julius abana bo barora arako bo bakulize no mwabakuliza abana bo ni mugambaga oli auntie oli mama na bamwe kitinisa baro kulesanga mukabaro yakulize mu mwana na mugambaga kazi talibiri jako obuto ato mwana bakujja mwawo kuno ajja kukana na kodogora omwana omutume milimo na yanga naga hanu mwamami no ati soko wanzo ndatakuteza pressure ati gurora abana ko bakunja kuletira abana bali ba iyo kimanyire kuba niwo fokere ati let me give you an example ati nkanyonka swera gomukazi
abaana bange nkabakuleetera iyo kimanyire kuba nkwesigire nti niwe inakunkuliza n'abaana bano batekeme engeso zaabo okengere kikwawukana ari omwana kwijja ali mukuru of course omwana mukuru mukulemangana otatura muteka mu ngeso osiro na jeni okengere hatura muteka mu ngeso bari atu omwana izire myaka 5 myaka 4 omwana niwe inamukumolekia nti na nyowe ndiki ndi mwana ndita mama wawe okenge no mukuza nyoweti nyendo mukazi agamba nti nsakulira omwana wayiba nyowe omusajja bwakuba kuteire mu nju ye abakota murolirira abana nyoweti mbirimu abakora murolirira abana ogo ataka ngambe Julius nyomanya abakine ngamba oti jese mbeta kwa kuye kanene ya mama wange bakani nyowe mama wange nayo yambire okurolera chonga muno bakuze bisoya muijuke odino it is okay ati kakugambira ati na muno munsi munu okutekeza abantu betuyamba bona bamarani batuyamba nyati nyaba na musijja tinkwenda nyowe mukazi atakusakulira abana bange nayo tinkwenda abana musajja abana musijja bali musajja ati okwenda babenka babe nyina wabo nyina babo ngenda kuba na makagamu babe abana bona ati okugamba ekyo nikyo kyokurora nti abana ensobi muzirura ise wabarugireho nowe sanga abana boro mukazi tibakwatagana nono nibasana okweho obuto nyole me give an example okurura jo boyizire gomuka torozerega basista bange bomukazi ondi bayizirira hano twendanganira kim habokuba wesangaga twagendaga mu mukazi waitu kuli nitukura nikyo kimu twitana tuli family emu okengere era nikye kirungi nti abana nti nobo nkuba nkuzayiremu abana bawe bayina kimanya bano bana era itona nikyo kimu gonze twakaniza mama bayitise waitu nuwo atamanya obuzibu oburo obwire bunu Julius abasajja abaina abana bakutama ota omusajja atubwire tugezo omuzoyire nkukala muka abana bajja abayimbo balete mbuna mbale bwire akinde sino wandicha kaira auto kiyasoboka inagena musana mbinya keke nyikeko ochumbira bana chai musana bachumbire emere baliye orali bayotana omusajja atumije kwata abana mbolekenga omunje kenge oisangoza ire abana babato onakogeza omusajja engoye onakogeza abana bali basate engoye nyege bale na mazi matingi sobora nyokura jule sibura omusajja na ndanye kale na abana bayi leto omukozi of course tikirinti anti Jane tikirinti nkuleteira abana ofokere mukozi okenge nkuleteira abana ubakuzenka abana ba family hati nyo omusajja akubagana namulirira abana nkuleteire abana ngofoke mukozi wabu hati je sto sabiro lebya araba ababitwara batyo tinkuleteira abana onyekere wo omusajja ngaba mukozi habwokuba nobo nkubata bakuleteire tukayika tukazaro babana basatu babayingaha tuli mukozi wa abana banu okenge aje sobongo bawo tibisana bwa buli musajja wena okane ndai wataje kufoka omukazi mufora mukozi arabata bibara ataka kubaka fokere kamanyi okenge ati nyobo jongambi bali inde mbabo akakabaka kamanyi nkuletira abana bali organizing ente no family bakulire hamwe nyowe nyine omusiko ngumanya ro omusikaho musiki muto myaka yangene akana boyfriend waye ati boyfriend waye akazara handi obyazaire handi ati omusiko ya munagiro mwana munagiro mwana waye lo aine myaka ngesa omusiki ya mojo na omukayiba yenagyo musajja wayo mwana obunyana munagiro mwana ate musikini wakala nawe bojo musikini bana ndage na mutawo musajja atozirira tagena mutawo mwana taramuleke munju na kubata nawe omugugu omwana myaka 3 akoiraguza akogengo nyabo je linda ali mukazi wa girlfriend bino yokana amutaka mukazi we mwabo je yatero zinga bayi bana nyelave basoka gamese ni mudumana ni musinwana ina statement yogambire ngu girlfriend we ati girlfriend akulera abana bo musajja antekana nawo muka tujja kubwa mukazi we akamusasura zingamu hapo ali girlfriend ngira ali girlfriend kwa mu Africa kikwao kana je akaba mukazi wayi mu Africa sebo omukwani muikara gonze mateka tiga kubari organizing ko mukazi baitu Jane tuina ati nyina wetu bakamwanjura baramwanjure okiyonka ira buli batwaraga mutamusera kyo Jane tuina bakazi n'abasajja abayikaira mu myaka batakasweranga nago official ebintu byogendo mbazaire biki bali recognized na by the society okengere yakyo kirao kyonka omusajja rugali nditi byokweyenda omusajja kuri recognizing anti niwe mukazi we
inti nubarata kuombekera ni wakusasura enju ni wakusasura buli kimu kiona wakuleta responsibility buli kimu kiona eja sinyere mtu yakunyeta na mukana ngati inkolokana yake munabi kimbye ndekimo ndati bali kuswera ati kangwa Julius nyofumbo bunko na kunyita bya mukana nyije wade ntwe genda bwire muno kagidora mbe kunyita mukana kama bakwanyi nenda yayebusayo timbye ndekimo mukananga nyongwa nkola nyenda kunyita mukananga akiri omusige bamumanyire mwaitu kosa omusige te bamumanyire mwanyu mwemanyire nyonka babiri olda no ogeze mu family omusige mu mukananga omusajja no ikara nawo takwikara nawo ikara nawo ati jeni anyway abasajja tuwawukana entekerezo bojo ati nyonka nyo Julius bojo tinsa kwikara no mwisi wa muhara wa bandi ntagenzere kubunga omwa wakama okengere hinagenda kubunga ba manyomu abo ntani nya kwikara mwikara nabana babali batabamanyike kibalifu ato muhara wa mwana wa bandi balifu nanka bwalifu nyomba rwabulora omwono bwalifu kandi nembigise kusoke ekubandiriza ebandizamba zaire nyomba rwabulora busawo nko kuba oina muhara wa bandi abazaire bayi basemereirwe kana nyabe sikimuleke kwa samu nyonka bagana buli mukubalisibwa muno bojo ogano suro omusajja ndoka mugambire bizibu byomwana nataka kumanyira nyomba gamba nyingani mbagamba bakiye bamanyira muno mkyazunga nyomba gamba kirungi noswekerezaho busoka swekerezo hanyo ataka ngamenye era ensiyo nekimanye family de doing tukalagana nayo era tosera kusanga relationship nimbi bazi olo media kamadia era mujja kikenga akomo ndifu amwe yabuzije nikapata muzikire mu wabuzonga egensoka na yeri byabulisa okenge meka nkanyonyi nakuga ngambe wewe ngibaze kara nomusige bana onswera oboliro abugenye boliro ayise nyona nyina nyowe nabantu basedi ya mami wangu tuli yabuza akiki okengere kimanya munyowe batubondinga inkoga nazira okengere ekyo nkibalize ayirunga abazengira abugenye abazeni baba kitu kikuru kana musige bakubona je kurama mama wa na family yo mukazi ya musajja ati senga wawo alibara araba nkulize obunyakulira mama wange araba ntabatukulize abayambire mama wange kutukuza okenge nibo senga nyinawe bujumbo mama mtata wo taina sister wa na abana wanyambeki anya akanyambaki ati kankugambira kintu ndekesa obutukurare ebintu bitugamba nti gutandika kurora burura tujja kubirora betukandara ebintu aka ngobe Julius oboli fora murungi nabarungi bakufuwa okengere noboli fora mu bina bakufa nyonga nkakugambya bulikiro nyoje sobanga igahire ndinda nkakugamba nyowe nganyira Julius nkabagaje timbagira kuzibu baka nyomwe kwakuganyire bulo afa mudaragwaye nyoje Julius oire hombe omuntu ayikambe kutere emindi banyo Joseph lingo musija agamba kubunga mama wange ni wako bwana dadi wange na ba auntie basedi mama wange abasita mama wange then na bana bakaza batukulize mama wange nagamba bwati nyina mungu bina mwana na auntie asedi ya dadi wange nibendaki handa toba kujjo babinga ye nkuruga na bugenyi ndi mugore ni kotomuze ngana nanga mugende kandi dadi wa abesere nko bateiro na sente abugenyi gamba na nko bamwesera abugenyi bateira aka sente basonzere bakozere contribution family ya dadi wantelisona na sente zone ati kandi dadi wa wazibayire naziba nkuziba mukiyoleza balesere embuzi balesere biki tukuzirya nitabe benyojire soma yo mutima gungire okwato muzine no ganda nkaburugabu nyikalire nti ndi mukatebe no musajja nkwato muzine ngana nkana nankamugende mama omusajja nagalero wewe no wenswire ati ogenda kunsura na mumedia na jirinka ngagya kubaza nanga na video nyakoze na ningamba umuntu akunjuma mu comment section wasali ya deo ntakibaza okengere ntakibaza hati kandi sadi deo ngobo kukimeto onyene kikuleta bwenyi wangi kiki baitoli alinka kazini wao mbona nikio kimatakani kazini tuliza basadi ya deo mbona nikio kima oli muhara wa muharanka wa anti wao ni baba anti abo boko ni baba bona bara bakibata kwenda ugira ngesombi ani kwati kuligwa mangeso atika ngambe Julius aba anti abo nyiki nkusa kugamba onoboliwa buli family yona asadi omuntu akusa kunjulira mu comment section bakakurugaho tikuli kundoga yasimenyewe emisa yange tabondinge nabo okenge yase ngogamba mama ngakahamba kana hubaza chonga ngogamba mbu mama akasubira mu family yege choka okakikenga na mama atakugamba ukikenga mu family yege tatola kunge mama wawe
tiba mwendo batamwendo kandi bagano mtu akulizire nyonko ujuka banyuma ngani bagamba mama watamalaya umalaya bwa nyoko ebintu ngeni beba tujuma obuto anye kintu kikankuliramu tibayenda kama mama wange baitu na nyomu tata kwenda nyina nyomu atinyo mutata kwenda nyina yote sana akwenda na mama ngaranga nyira kubibaza if you hate my mother I also hate you okenge kandi ahura ni baba wamu abayimbaga ni soma ni bagenda kama mama wangu mwana ngo mulekiso kusoma ali malaya wiru ndi dancer hati to saku nyumizo muntu atanyiriza kusoma akona bufizi mango buzamulemereye batarugene ugamba mwana katumkwatira kasende nyege family nyobo nyinga jeno omuntu boko boli munyanzigo wa nyina nyona nyoli munyanzigo nyoti ngoraga inki nyona bwako babitali ni biye betu kandi nyomuntu ayambira mama wange sende nabo naye tukutukuza toine kyo kungamba nyoti nyana bwire bwabo kugambire bwire buno byakufaye muti sana kusamba kandi ni nyakuliye nkoko oina brother wange nyinayo omasadi ya dadwa mama nyina akula nyina abambaza nabo asadi dadi wange nayo kandi nyina ali mwana wa brother ali mwana wa dadi wa brother wawe mwana dadi wange nyina wao nabo bamutakenesi brother wao kakaramasi ni wakuliye nkoko bai nyina yabambaza nabo asadi dadi wange tubuka babona bai nyina mabankusako mama ni nyemera muzina ngamba taija anti nanka okuteka ka anti okuteka kake nkubaza mbe ibara je noga nanka oruga mukoro gwangu nkugamba nanka ihembaliga zawa mukoro gwangu ndakesa mundekese nyobo jenyi muraha bloma ine bizibu bye mu family just no nyindeze na konkarabiyo ekinkusa kubaza inkunga kubajikiza nyobo sakunzika mwaitu obunkufa nekindo bunkoro mukoro abumwete bena kusamba njakora nerisi bakuzika mu dadi wawe nibanzika nibatoza yo banzo huli dadi wange dadi wawe taitenda hali ayombekire nkamaka akombeka makaba takagombeka mwabo no ida tiba kunzika yo. Now that is the biggest problem. Tiba kunzika ibaja nyoko fa kwange jire sibaja kunyoke yange hijo. Boja mazima gali nti boko boli musigazo okuzire. Kirungi no rugaho omwani. Agire itako ko buhamba agire itako byo kata kombe kayoga. Nuko bakuzire. Niwa yere mpaka niho bakunzi. Tadi wange mwenda kimata about tutatuti. Nuko bakuzire. Oyo hombe kunzika ko. No, it is okay. Oko kuhamba niba kunzika. Nyonko yakubejukiza. Ati umuhamba geza yombeke yakantu. Tujya konja mukwatira kamfuna kasente. Nateke yakantu mumanyi hati inywe. No karawaka kazingo rumu. Ekikoro kyanyu kiri buhamba. Nobwenye butuku bantu bwatu buhamba. Amulinga ati mutakoragana n'abana. Nyina nako wango unyenda. Kyonka amazima gali. Kamba gambire kintu kinabasigazi. Itwe nabayise baitu bakatukolera batu hamataka. Baitu otaliba hao no wesigante itaka lya isenyowe. Bubako babakuhaire. Otakusa kulimiraho. Otakusobora maybe kutunda lyeganyire. Ekyamani muno litunde. Nyotingira family. Litundo balirimireho. Ogendo ukole amaka gawe hando rugaho. Okengere habuko amazima gali nti nebo likolera haho ba family members bajja kurura kebyabo no nabana batu bali baeze mirembe kuzara bali babinga ata bana bali bagwetera nti abako obikolero byo nyotingira na kiyaro so nyonko bagambira bubakuba bakuhaire itaka lyesebwanyu lya family bakuhaire tunda kandi nainywe abazaire musabira abana banyu ngene obasabirira kimu abako abana banya abakusigira manya anko nanka na doma yebya mulisa ngo bagala kanyonga gamba oyiramba ito obutukura oyiraba arabantu bagamba wewe abana nkabasisa bangi ngogamba wewe sita wange nankona ate nkabanyina nyo abana banyina nyo abo ikaina bo manyino omwana wangu no mumusiga mwa sister wangu nanka tasa kubona bakane boko kimanyire omwana waka aina anti waye tamwenda nembere ono baba nambaza kubi muno omwana katamalaye maiso gawe omuntu ogotakira kumusigira omwana bajja kubaita nyomba abantu bazi nanka yiwe abantu batababi nyote beto yongera ba anti tema banyongira anti nyora anyina yo anko wanga sadi adi mwenda muno anko wange mwenda muno ni baba maba kujja bugenyi ate ogwo nyina yo na kale kabagamba aba anko badadi wange atale banko bange abanko badadi wange abantu bakurukuru kale na nyina enkuru nyowogo wadeta mubazao emkazo gwa kankuza muno nyina enkuru nyowogo nampage bibiri bya mandazi akuli embuzi inagi abagino nda kuramukiya nyo anti mbegenda kuramukiya ramukiya mbegenda kuramukiya besikaba amutu yagambe miso yenda pinki mali yenda pinki mali mbegenda kuramukiya chala abesiki ababira abasaije tebamukayanire bambi musije bamukulekera obamukulekera yitangi kutuyana nawo kujiki kya mukibisizi
ate musajja tatiba muiba jo mba muiba agenda yendeze mali imasa wange batamuiba akagenda yendeze mali tiba muiba atwale mbali gaza yata tiba muiba bojo kandi niko kulira kyambagambira amazima gali nyo niko kulira abakazi jeni otalirumbago mukazi ntakwendeze baro rumbe ekisajja nikyo kiba kigenzereyo kiba kigenze ndikienda hati ngo mukazi niwajja nakwano musajja bajira senkusekese nyonka kama njiri asingira omutima nye kimeti ngabaganda nkarumba omuntu andugira musajja tinkujuka nikikora kandi kini nyo buli ex wange abo bana girlfriend wa nyintagamera anyina no munyina mpagira ngurano nkaitu na girlfriend waje yo mukatane nanda mukya ngogamba nyoti ngireke kibera obakuba mutoyire kiza bakamutwara kandi bakamutware aketwara kaleba aketwara kandi musabire mbali gaza yazikaze katakira mu aketwara gen omusajja betwara nyo hali kugendera kuba nyina mukazi omuka nkagenda nkenda handi nyetwaire mali nyetwaire okuboju wahire kuno nkuba nyine ensonga zangu either maybe otakiyamanda kurungi ebintu bitakyanulira kurungi nkwenda kutestinga ahantu era nyo ndiko kurura bakazi abatera abakazi bagenzi babu bakyali backward muno mali obanki yete bakyina mu bakiyaro bakiki ndukira musajja wangi omanyali tugire omusajja akagenda yeyendeze abasajja tibatwiba tugenda tuendeze mali niko kurira jeni Linda ezimi mpulira kute ni kuokorera jeni omusajja bokubo ino musajja jeni akakuolekya ungu akwenda akubata kyakwenda omusajja wena akwenda aba natinira kumugwa muntu akwenda mali bitulugara omusajja misana ikana akwenda no mukwata mbwezi natafuwayo mali ogaba takwenda omusajja wena oba mukwata mbwenzi aye hakanuna gati kibairo ona nasabene kiganye bari omusajja nayenda nagenda nakuolekeza kimu nayendera na maiso gawe mali abatakya kwenda naiwe ukuba mwesibiro bwesibo akolekeze lady flags beto kya yesibiro ha wesibiro bajese ngumbayina kubaza nakanda akantu katakanye bere kantu kakuru ndamukiza abasajja sebo mukona tubazalire omusiko maze kubyama nawe sebo nechikume kyo mweza tikiro sebo kukana uhabuliza how is the baby doing neza tumayina ngara irege tumayina ngara sibirege neza kasukali tokamusindikire sebo kona kuzalire omfuire kiki akutwekelea gambata how is the baby doing oba maze kutweka akwabuza how is the baby doing Asiki tugira ebizibu. How is the baby doing? Onyo bilu. Okay ngere mbakutuwekera asende zawe. No. Kakugayikino. Abasikia abandi kikuba sana. Mali. Mali. Nyotakwa odi ne 10 takwabuza was the baby doing. Hata abasiki bajeni kakugayikino. Abaisiki in most cases tubaterereyire. Twabagamba. Leka kukingura nyinaenda. Otaka confirming omusajja ono yali jena abaisiki bakusinga buli musajja wena kumukingulira nyinenda buli musajja nyinenda buli omu niko kuleti nyo kugamba atabasiki abandi tukyabasasira jeni tubalize nokujwa twajwa tukajwa ile okoro omusajja kupostinga omukazi waye TikTok asomedia mu postinga kingura nyinenda oli musiro okuroro omusajja bakugamba akazara mulina hati bwara kuzara niwo wawara arolera gamba watika kusekesa Julius okwasanga no mukazi wayi womuka gena musibisa akasoka akajona rugoye rurungi akubana maybe omukazi wayi womuka na wakuli amazi okay ngere ngo atara arolera yo ngo niwo nuzire muno niyo karakita ye cyonga nawo postinga omukazi waye TikTok ngwa status cyonga ngo bekirwa muzalire nyinenda ugira ngo afata photoshoot ampregire kandi ataka kusekesa musajja arenda akukaliza kukora ati omusajja kusakwa no bwina nakusekena messages za good morning how have you been otio na ndege kuli nikwe kula kuwe mogu kandi abasajja bazibu akusenkana message atakusenkana nezokuli akusana kufuna na mali gokusenkya good morning yarate yawo chokana nzemeto lizirora nyomba gambira amazima nyomba gabana nimetaka kuungana mbuje nabalize muno biki no amazima gali oira abakazi obongo bwabu sometimes obongo bwanyu bati bukora iyo kimanyire mukazi agamba
atekereza nti wakuzalira omusajja mukwasiri ati kan nekizibe kiri obudoma bwabesiki ngwa mukwasiri mukuzalira basigamba kwa baine motoka ate babisiki business sasa no gamba yes aina kitala TV aina ka business kaye ngwa aina kamotoka kaye kamutuwalire naja kulolero hagambire oga jimuga kujamba kandi irone kintu ekindi nekintu ekindi Jeni no muntu unomusajja mukonda baselebu no musajja kurolera omukazi okurolera abana guba mutima nyoje ne bikakuza guba mutima tikiruganti hasente okuru tikiruganti hasente tikiruganti habunaku Jane arona abasajja bitumanyira bagayiga bayina sente bati barolera abana kandi kolera mwana abana guba ati ojagamba anti morozere aina business aina motoka ngo mwana tajja kulya tajja kubona kubona abasajja tauni hano bemanyire bayinga abasajja bayina bagayiga bayina sente bati tibarolera abana ajja kulira mu ngoye zawe ziwayegulire ata kumwadi nakabandi kole delivery ukengere hatu kurolera bana Jeni guba mutima nyoka bagamba nja kuzala guba bugayiga tinga kuzalira musajja mabakwa ine motoka aina business aina ibara mbali celeb hata une mamanyire no ati baseleb baba kusinga ba faking life ano mtown osaka celebrity atena na sente haru umanyire akaba manyira musajja ina sente ntamanya kuna ku faking life ngambie bara bakini mu faking life abakino Jeni kino bani cyo tusembese Jeni abakaba tuli ba faking obumezi live what you are Jeni nyoka nyoti faking nyota kugamenya kama kajuka ngakandara mkataka laisi niko nkusobora Ntakani mpembe kutia mugonga katale aseto market town mpembe kutieze bukaito nimateje Jeni wobutia bwenkaito okengere nibo unyasobora go bwiro bukiko bungeza grade endiye kufuna room ngo nja kubana kachakala nenyoni hondi batikana kwa faking life musajja dera hata TikTok noenda kulikia life ngoli mumbera nungi nojana ga resort nenda faking life no ikondo kwa na bashika mutomere nyawaro musikwe nkugwenya gambire katomere naro musigazi yajaga na fakinga noranti wa mana TikTok amanye na basikika batomere abasija bakuyinuka ngesa musija kubana anakweze sente otekato irenda obokitolenda nahinduka by the way obakiri kisakuboki haro mukazi ku faking life habukuba abokubo muisiki wajja kuikara na gajja ku faking life afuna abasajja ababe baito musajja ku faking life musajja kugura okuba nojja kutomeza abaharaba abandi mukago okuba nojja kubali amotoke tali yawo nyambarura burabisimu gato alenda ambasijja baselebu nyambarura burura hano nyino manyaka akazalo omwana etolenda selebu hano mutawo nyamtwalira omwana amkago mumpwe wetere amanyire ngajja muroli nkugambire kumalesho iwe chinekeo tusigaze byama byetu tumalesho sponsor kilo kinu tatwaire sente tutumurangire baitumalira shuranga ramuki abanyanu mbaramukize njire sinkuramukize nyeramukize so ngonga kubajukiza na sendo market ya level ya kabina level ya kasatu room number tinkaji kuwasireyo namba tinkaji ero uye chokana level ya kasatu level ya kabina okunsanga then level ya kasatu nebya kabina ho bikubandi so hanamba yange 07 kangi basomena nayo bambi 0760164452 nkutunda bubaga nkutunde ngaito nambe ejo nabakwana mutere nkutunda bubaga nkutunda nengaito nkutunda nengoye nengoye online ati kusikia ngezi bere online kako nazijekera mu room mwaba kusaba mwanano kumpagira set yundi agenda itusabe tukakusirimu ne set tumesi amezi gomugisa eno tujja kusanga ebisajje bikunzi byao bikalira business yo business ya Jeni nisho senta mali nyoka kwa magezi kangwa ikintu oboratanike business ego kuikaliza mbe bisaija abakasima bajagenda anye ataka kusekeze juu yes usikia na ka business kanga katoka lingenda aikaliza basaija nyongi yakateba aka no bojuye mirano ujona ogenda nyama katiba ikara era kikusana nkomaro aroho muga inyo halinkira kugulengoyi arobi yateka mugo mukazi nkamugamba nyoma mukazi bwesanga mukazi wawo tinkuguraho nabajwa tauni abasigazi bakuteka mugaba kazi business zabo zigenda ko balema abakazi unkwijanye samirire ngakumanya kusandara mukazi ataka kwesama in most cases a business zine zikusinga tubahagira
habo bunywani jena bakasema bakusinga jena bakitara TV jena mwana aha barati bokutandika nti nyonsangira omusajja nyonsangira omukazi magambo ezija kugwa business abakazi soine ihaliriye kiyenda ndire mukiyenda okulo omusikanya nyimire aina omusajja jamuletaho aije abasajja abandi bakwenda kugula enkaito biki ekisajja kihule ihala kihule ihala kubalisibu nyoma nga business yanga tingwa musajja anyeganye ebisenteka za tugete kibonomu every single Monday tubaho tukuhereza weekend mulengero basire ebitulozera hali otabayiro ukuntu bikuhereza n'urugambo turukuha mukiyenda nekibozibozi tukusindikira amaino tukutegera ababihirwa tusinikira amaino tubaze biboze bimu bibakwata mu mutima tabalize mabaraga mu kwesekenke ati kwesekenke gambo lagamba ombalize ho gamwambaza nyabaza ite shoye yite tubaza yibera liyo muntu obutuku baza akagaituka kakwika kajwale okengere tugera amabara gatubaza abantu baamani abatugasa nkabana abanywani baitu abatugasa sobo uko akatuka kukwasire kajwale okengere inja kunyegera yakusibise mbalizonya kubaza odi ibara lya wali kandi no boransibise kiragiro ka wakaki house ekya computer misuse act sazi tukubasinikisa amaino kiragiro bakakihaho mali ati mugume ari tujabara byamunegari jabara byamu I fell in love with you then and today, this serious baby. Hey, what's up, beautiful people? It's your boy Victorus Ginger Boy, and whenever I'm in Hoima, I watch Chitara TV. You too should continue watching it. Subscribe to the YouTube channel with Julius Chamuhendo. Keep it up. Chitara TV, kwegesa kumanyisa.